Yes, reka twongeye tubaye ikaze hano kuri GB Sports TV mugubwe neza cyane hano mu rugo rwa sport aho duhumeka sport. Ndajya ngo twongeye tuganire kuri sport, turebe sport irimo iraduye iki muri kano kanya dore ko World Cup yegereje. Nongeye kugaruka rero mwuzaniye ibintu bigira muri bitanu bishyashya muri World Cup tugomba kureberamo, aho tugiye kugenda duhera kuri kimwe musa kugira ku ndunduro iki kiganiro kugira ngo ubashe kumva ibi byose, dore ko ibiganiro byacu bitaba birebire cyane kuko tutajya turenza iminota 10 hagati y'umunani n'icumi, aho niho dukunze kudiringira. Ndagusaba gukora subscribe ndetse na like niba utarayikora kugira ngo izi video zacu zikomeze kugira ku bantu benshi, kandi kuko nimba wumva ari byiza ukore iyo like, kandi bitabaye byiza nanone ni byiza kujya muri comment. Nkabo nabonye abaje badugura ku ikipe ya Liverpool, ndabashimira cyane aho twe twakoze mistake tuvuga yuko ikipe ya Liverpool irushwe ibikombe n'ikipe ya Manchester United, ariko siko bimeze nko bagiye bakora muri comment batuganira tubisura tukavuze neza yuko ikipe ya Liverpool n'ikipe ya Manchester United zinganya English Premier League titles umubare wazo. Mwarakoze cyane ndetse ndabashimira cyane cyane mbere ko amakosa akorwa n'abantu, mistakes are made by people, ndetse na people wumva muri kino kiganiro nawe akaba yakora amakosa nko byagaragaye muri icyo kiganiro, turabyemera cyane. Reka rero duhere ku kintu cya mbere tugiye kurebera muri iyi World Cup giteje cyase gishyashya. Ibintu bya mbere, ikintu cya mbere kirimo ni abavandimwe bagera muri mw'icyenda, uhereye kuvuze rimwe kabiri gatatu kujya ku 9, ariko nuko kuvuga ngo nitubara zirazwa ari nka pair enye. Abavandimwe mbere tugiye kurebaho nuwo bita Nico Williams ndetse n'umuvandimwe bita Inak Williams. Nico Williams murabyumva ko abakinnyi bombi bakina mu kipe ya Atletico Club hara mu gihugu cya Spain, ndetse Nico Williams we akazaba hagarariye igihugu cya Spain cyase Espagne muri rushanwa rya World Cup ya 2026, mu gihe umuvandimwe Inak Williams we azaba ari gukina ikipe ya Ghana, dore ko aba basore bafite amaraso akomoka muri Ghana. Nukuvuga ngo undi wa abandi bihuse bari aho hafi nabo bita Lucas Hernandez ba France, bimba ko batuka mu France, ndetse na Theo Hernandez. Lucas Hernandez ndetse na Theo Hernandez bose baturuka mu gihugu cya France. Umwe akaba akinira ikipe ya Paris Saint-Germain, birumvikana ko ari Lucas, ndetse mu gihe mugenzi we wa Theo Hernandez wa akinira ikipe ya AC Milan. Aya ni amakipe akomeye ku mugani w'Iburayi, mukunze kuyabona aba basore bose bagenda bakina. Umwe akaba akina Theo Hernandez akina nk'umukinnyi wugarira ku ruhande rw'ibumoso, mu gihe umuvandimwe ukina muri Paris Saint-Germain akina hagati mu mutima wa defense. Ubwo kubo twaherewe hejuru dusubiye inyuma gatoya, Nico Williams namuzi kari umuwinga, ariko mugenzi wewe Inak Williams ashobora kuba yakina nk'umuwinga cyangwa se nk'umustriker, yakina nk'umuwinga cyangwa se nk'umwataka mu point. Ubwo abandi bari aho ni Quinten Timber ndetse na Julian Timber, bombi bakaba baturuka muri Netherlands. Umwe akaba akina ikipe ya Feyenoord, yamaje no kwirukana umutoza uzwi nka Robin van Persie waciye mu makipe akomeye nka Arsenal ndetse na Manchester United yagiyemo n'ibihe byiza, abasha gutwara Golden Boot ndetse n'igikombe cya 2013, aje kugira ngo akibahisha tutse mu kipe Arsenal. Akaba amaze kwirukanwa n'ikipe ya Feyenoord kuko PSV yatwaye igikombe imurusha mutagira muri 19, bityo rero bakaba baje kumushimira kubw'umusaruro we aragenda. Undi tureba no umusore bita Leandro Bakuna ndetse n'uwo bita Junior Bakuna baturuka mu gihugu cya Curaçao. Bombi bakaba bakina mu ikipe ya Curaçao National Football Team. Abantu bakunze kwibaza nimba Curaçao koko ari igihugu, ariko Curaçao ni igihugu ariko kitameze nk'uko ubona Kenya, u Rwanda cyangwa se Kenya, bya bihugu biba byigenga. Curaçao ni igihugu kigenga, ariko ntabwo ari igihugu kigenga 100%. Uti kubera iki? Curaçao ni kimwe mu bihugu bigize ubwami bw'Abahorandi. Ubwami bw'Abahorandi bugizwe n'igihugu nka Netherlands ubwacyo, ndetse Curaçao ndetse Aruba, ndibaza ko ari n'ikindi gihugu cya kane kiri aho ngaho. Rero Curaçao izari cyo bita constituent country, igihugu kigize ikindi kigize ubwami. Ku bwacyo Curaçao yakabaye ibarwa nk'ikirwa island. Ifite guverinoma yayo, nukuvuga ngo ifite inteko nshinga y'amategeko yayo, ifite ikipe y'igihugu yayo ngo tuyibonye ya Curaçao,
ariko ntabwo ari igihugu cyigenga 100%, kuko ni kimwe mu bihugu bigize ubwami bw'Abahorandi cyangwa se Kingdom of Netherlands, niko nambi gusobanurire aho ngaho. Rero iki nacyo kagifite abo bavandimwe bakazaba bari muri iyi World Cup bitabiriye bameze neza, abo mbi bakabakina mu kibuga hagati. Ubwo rero dore ko banagize umusaruro by the way ukomeye munini cyane kugira ngo ikipe yabo ize muri iyi rushanwa rya World Cup 2026. Undi rero ni Harry Scooter ndetse n'umuvandimwe we John umuvandimwe bita John Scooter, nabo rero bakazaba bari hari abahagarariye igihugu cya Australia. Ni abo bavandimwe rero nifuje ko twarebaho mbere yuko i World Cup itangira. Ubwo iki kintu twatunarebaho World Cup igiye gutangira, izatangira kuri wa kane, aho ikipe izaba ibihugu bya mbere bizaba biri gukina ni Mexico ndetse na South Africa. Iyi match sibo bwa mbere gose mu mateka, dore ko mu mwaka w'2010 iyi match ubwo South Africa ari yakiriye twabonye match nk'iyi ya South Africa ndetse na Mexico, aho byaje kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. Ababashe kureba i World Cup ya 2010 murabyibuka neza cyane. Hari ya dore vuba ngaha anaga ari vuba bashize imyaka igera muri 16, harimo abatari baravuka batangiye gukina umupira, harimo abari bakiri bato batabasha kubibyuka muri kano kanya, ariko good enough internet irahari wagugoringa ukabisomaho ukareba ukuntu iyi match yagenze. Ni match rero izafungura irushanwa ku wa kane, nkuko mbikubwiye ku wa kane w'iki cyumweru. Ubwo itariki mwazumva kazaba ari itariki 11 se, kuko uyu munsi ni kwa mbere itariki 8, ku wa kabiri itariki 9, ku wa gatatu itariki 11 ku wa kane akaba ari bwo World Cup izatangira mu kwezi kwa gatandatu officially byamaze kwemezwa. Nibyo bintu rero nabo bavandimwe rero bagira muri 4 bazaba bari muri iri rushanwa. Nibwo bwa mbere bibayeho. Ubwo ikindi kintu gitangaje cyase cyagaragaye nuko CAF yamaje kuba yahabwa ubushobozi bwo kwinjiza amakipe agera mu 10. Nuvuga ngo amakipe 9 yagiye direct, mu gihe indi kipe imwe yagiye gushaka itike ya playoffs iza yiyongera ku yandi 9 yatambutse. Ubwo rero umugabane wa Afrika ukazaba uzahagarirwa n'amakipe agera mu 10. Nuko rero bihagaze nibwo bwa mbere mu mateka bibayeho. Ubwo ikindi kintu gihari nuko ari ibihugu bishyashya byinjiye muri rushanwa. Wavuga ku gihugu nka Croatia twagotara hejuru, ukavuga igihugu nka Uzbekistan, Jordan ndetse na Cape Verde, bakazaba rero bitabira iri rushanwa rya World Cup 2023 ku nshuro yabo ya mbere. Reka turebe ngo bazitwara gute, bizaba bihagaze gute. Birumvikana neza ko iki gikombe nabwo bwa mbere kigiye kwakirirwa mu bihugu bitatu, ari nabwo bwa mbere bibayeho, ariyo United States, Canada ndetse na Mexico. Tukiri aha ngaha President Donald Trump hakomeje kuvugwamo ibibazo bigendanye na visa. United States of America niyo ya mbere irimo iragora visa, atari ku banyafrika gusa ahubwo no ku Barabu bashaka kwitabira iyi mikino. Ukuvuga ngo FIFA ndetse na United States of America bakwiriye kuganira bikaba byakoreshwa. Canada na Mexico ntago ariko bihagaze bo, amatike ndetse na visa zabo zimo ziratangwa mu buryo butameze nk'ubwa Amerika, ariko nabo ntago bimeze nkuko igikombe cyaba kigiye kubera ngo cyabereye muri Qatar. Akatari ngira ngo buri muntu wese yari yemerewe kujya just bashizeho icyo bita precautions, amategeko n'amabwiriza yari ahari yo kugenderaho. Just ndibaza ko ibyo ngibyo gusa abangaba bo visa bari gukora icyo bita refuse cyangwa denial of visas kugira bajye kwitabira iki gikombe cya 2023 cy'Isi. Nizo mbogamizi zirimo muri kano kanya. Indi mbogamizi irimo nijyanye n'amasaha, kuko ku masaha ya mu gitondo ya nimugoroba iki gikombe kizaba kirimo kiraba, mu gihe hano iwacu mu Rwanda ndetse muri Afrika henshi batuzaba turimo turakora akazi kacu ka buri munsi katwinjiriza kugira ngo tubashe kubaho ubuzima bwacu buhoraho. Nibyo rero bihari. Ibindi bintu, ikindi kintu twarebaho nuko aribwo bwa mbere hagiye kwitabira amakipe 48. Mbere hitabirwaga amakipe 32. Nyuma kuri ino nshuro dushobora kubona imikino igira mu 104 yose rero ikinwa muri uyu mwaka cyangwa se muri kuno kwezi bazaba bari gukina muri World Cup. Numva ko rero imikino zaba ari myinshi cyane, ari mpamvu n'amasaha yiyongereyo gukiniraho.
yes nuko bihagaze. Urabyumva gute wowe? Ni equipe uzaba urimo urafana muri World Cup igiye gutangira nkuko nakubwiye ku itariki 11 ku wa 4 muri uku kwezi kwa gatandatu 2026. Urabyumva gute? Tuganire muri comment utubwire uko bihagaze, unatwungure ibitekerezo. Mbabwira ko tugiye kubagezaho ikiganiro cya Perez, umupresida w'ibihe byose w'Abagalacticos cyase wa Real Madrid, yongeye gutsinda amarushanwa ye mu kanya. Tugiye kubigarukaho ndetse n'intwaro zikomeye cyane agiye kwinjirana mu ikipe ya Real Madrid. Umwe muri bo mujyamuramuzi Dumfries yamaze kugiramo cyase zabageramo vuba cyane, biri confirmed, ndetse n'umutoza Jose Mourinho ndetse n'abandi nguhishe cyane bajya muri babiri, harimo uwazagura hafi arenga miliyoni 100 z'amayero cyangwa z'amadolari. Turashe tuzigarukaho cyane mu kindi kiganiro. Ciao ciao.